يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء. يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء. عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء، يرجون رحمة ربهم يوم القيامة والجزاء. يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء، يرجون رحمة ربهم يوم القيامة والجزاء. يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء. ترى وجوها ناظرة، ترى وجوها كالحات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسل الله بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إلى آخر الحديث. Najprvi mu izrazujem blagodarnost na uzvišeni od Gospodar, stvoritelj na nebesa i zemlja, Allah subhanahu wa ta'ala, koji ne počesti da budeme sledbenici na ovoj dini islam, koji odredi da Allah ni bude naš gospodar, da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ni bude naš pejgamber, da Kur'an bude naš ustav. Neka bude salavat i selam, mir i spas i blagoslov vrst posljednji od Allah pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, vrst njegova česna familija, ashabi, tabiini i site sledbenici na ovoj din koji go sleda do dobro do sudnjeg den. Kako što znajete i što ste zapoznajeti, teka večerva voglavnom će se fokusirame da zborujeme za jedna ličnost, za jedan čovjek koji pejgamber sallallahu alaihi wa sallam go definiral so dva zbora: arhamu ummeti bi ummeti Aba Bakr, najmilostiv, najtoleranten, najblag od mojot ummet, kon mojot ummet Abu Bakr radijallahu anhu. Zato koga se sjećavame na ovije golemi islamske ličnosti, a posebno za Abu Bakr radijallahu anhu, sakam da naglasam deka deneska islamskata mladina, voopšto i muslimanite, imat nedostatok na autoritet vo kogo da su gledat, kogo da go zemat za primjer i model vo nivni od život. Pa zato nekoji go sledat Michael Jackson, nekoji go sledat Messi, nekoji go sledat nekoj drug glumec i така натаму. Međutim, ako ja izučime biografijata na ovije ashabi koji bile zvezdi na nebo, koji bile primjer i pokazatelj
kako se žive islamski i kako se umira islamski. Zato da počnemo od početka. Prv koji primi islam od maži beše Abu Bakr radijallahu anhu. Prva žena koja primi islam beše Hadidža radijallahu anhu. I prvo dete koje primi islam beše Alija radijallahu anhu. I zato sekoj pot onaj koji će bude prv vo nekoja rabota, to je ima najgolemata nagrada. Ebu Bekr radijallahu anhu ušte od denot koga primi islam zastana ramo do ramo so pejgambera sallallahu alaihi wasallam. Izleze jedan den pejgamber sallallahu alaihi wasallam, hadis go prenesuo imamo Ahmed. Izleze pejgamber sallallahu alaihi wasallam vo Čabe. I togaš Utbe, nekoj mušrici, čafiri vo togašno vreme vo Meka, go napadna na pejgambera sallallahu alaihi wasallam. I Ebu Bekr radijallahu anhu počna da go brani. I im reče, ataktuluna rađulan en jekule rabbi Allah. Zar će go ubijete čovjek koji veli moj gospod je Allah. I togaš mušricite se nafrlija vrst Ebu Bekr. Duri go iskrvarja, go udira, duri padna u nesvest. Zamislite, Ebu Bekr padna sa bajne, se do akšam beše u nesvest. Koda kaj akšam, Ebu Bekr radijallahu anhu se vrati od besoznanije. Znate koja beše prva zbor koja reče? Koja se vrati Ebu Bekr od besoznanije, se vrati u svest, reče, mada fa'ala rasulu sallallahu alaihi wasallam. Što mu se sluči na pejgambera sallallahu alaihi wasallam? Kada je toj? Da li je povrden toj? Mu rekao, hajra. Innehu salih. Ebu Bekr, familijatan Ebu Bekr, mu veli, smiri se Ebu Bekr. Pejgamber, alhamdulillah, evo dobro. Ebu Bekr veli, vallahi la adhuku ta'aman, wala šaraban, hatta arahu. Vallahi, nema da stavam v usta, ni tu jadenje, ni tu pijenje, se dodeka nego vidim pejgamber sallallahu alaihi wasallam. I istrča, a pejgamber sallallahu alaihi wasallam beše vo kuća na Erkam ibn Abi Erkam, vo kuća kada se sobira prvobitnite muslimani koji se krije od mušricita. Zamislite, Ebu Bekr radijallahu anhu je jedinstven ashab koji je spomnat vo Kuran, koji Allah dželešanu direktno zborува za nego. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Ako vi nego pomognete, Allah će go pomogne. Ovo je mnogo važna poraka. Nije i ovoj din koji Allah nije dao. Ako nije ne se trudime da go širime, da go prenesuvame i interpretirame, Allah dželešanu go širi ovoj din. Allah će pušti luče koji će go čuvati ovoj din i će go prenesuvati. Ebu Bekr radijallahu anhu veli Aisha radijallahu anha, ma ra'aytu abi, nego imam videno moje tatko da bude poradosen i povesel od denot koga pejgamber sallallahu alaihi wasallam mu reče, ente Ebu Bekr mejjeter. Ti so mene će praviš hidžra. Videći pejgamber sallallahu alaihi wasallam koga napušti Meka i zamina za Medina. Nikogo ne izbra sa nego. Go izbra samo Ebu Bekr da bude sa njega. I Ebu Bekr radijallahu anhu toliko beše vesel i toliko beše radosen, veli Aisha čerka njegova, nikoj pad ne je viden toliko vesel i radosen, duri plaće od radost, što će pravi hidžra sa pejgambera sa sallam. Pa koga pravija hidžra, jedno vreme Ebu Bekr odi napred, jedno vreme Ebu Bekr odi nazad. Pa pejgamber sallallahu alaihi wa sallam veli, ja Ebu Bekr, Ebu Bekr, zašto praviš taka? Reče, ja Rasulallah, koga će se sjetam za pustinata, za stravotijite od pustina i od životnivo pustina, sakam dodam napred, mene da me grabna tije životni. Koga će se sjetam za mušricite, koji platija i dava 100 kamili, koji će go ubije na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ja se odam pozadi, ako nekoj gađa so strela ili so kopije, mene da mu ubije, videći ako mu ubije od mene, nema ništo da bide. Međutim, ako tebe tu ubije, toga će zgasne Allahovo to svjetlo.
Zaslugite na Ebu Bekr za nas je mnogo, dragi braća. Ebu Bekr radijallahu anhu, dragi braća, prvo što napravi hurubu ridde. Vojna protiv odmetnicite. Ovo je mnogo važna rabota vo islamska istorija. Koga pejgamber sallallahu alejhi ve sellem se preseli na ahiret, mnogo mušrici koji bea slabi vo iman, mnogo muslimani koji bea taze vo verava, rekao će se vratime vo stara vera. Drugi rekao će premineme vo hristijanstvo. A pak treti rekao će bideme muslimani, će klanjame namaz, međutim zekat nema da davame. I zamisli, dojde delegacija od arapski poluostrov kaj Ebu Bekr da mu kaže toga. Će klanjame, će pravime hač, će postime, šehadet, ama zekat ne. I zamisli, Omer radijallahu anhu, Ebu Bejd ibn Đerrah i mnogo drugi ashabi go prihvatija nivno to mišljenje. Ali Ebu Bekr radijallahu anhu veli, Wallahi, leuhatilenne, se kolmam vo Allah, će se boram protiv onije koji pravat razlika među namaz i zekata. Kanu yadunahu fi ahdi nebi sallallahu alaihi wa sallam. Tije go dava zekat od vremena pejgamber sallallahu alaihi wa sallam. I сега će go dava. Duri oglavnik ili vodilka što je za ajvan, za kamila, znači ona što nosi kamila, ako odbijat da go davat i protiv njega će se boram. I vallahi, Omer radijallahu anhu veli, ma ra'aytuhu illa lil haq. I reče, razmisliv duboko i vidio da na vistine Ebu Bekr beše istina. Ova vera nema parčenje. Islamov je nedeliva celina. Ako go dozvolješe to Ebu Bekr da ne se dava zekat, utre će dode druga grupa, će reče, pa ne je potrebno namaz 5 pati, će go neme 3 pati. Ili neko će reče, pa zašto da držime Ramazan vo ljeto, kako što je ovo hristijanstvo, će ona pravime vo zima. Međutim, Ebu Bekr zastana nekolebljiv, zastana cvrst i ne dozvoli ovoj din da se rastori. Zato zaslugite na Ebu Bekr se golemi. Vtoro što napravi ogromno, Ebu Bekr za ovoj ummet i ne zaduži postojano da se sećavame za nego je što to go sobra Kuranot. Vo bitka na Jemame, vo jedna bitka vo koja zagina se dumde se hafizi, se dumde se čuvari na Kuran azimušani. Dojde Omer mu reče, ja halife, mu reče o halifa na muslimani. Zar nam će dozvoliš Allahova knjiga da isčezne? Reče, kako, zašto? Reče, zagina se dumde se hafizi. Ako taka zaginat, taka će isčezne i Kuranot. Pa što da pravam? Reče, da se sobere Kuranot. Pa toga še Ebu Bekr radijallahu anhu mu naredi na Zaid ibn Thabit radijallahu anhu da vide kako komisija i nadležen da go sostava od Kuranov jedna knjiga. Znači zato, a zamisli ovaj Kuran koji mi je deneske gujame, emanet nije od Ebu Bekr. To je go sobra videći Kuranot dodeka beše pejgamber sallallahu alaihi wa sallam i od kako se preseli pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, Kuranot ne beše vo mushaf, ne beše Kuranot vo stranici, Kuranot beše rasturen, policija, po koža, po palmini drvja i taka natamo. Znači, vrednostite na Ebu Bekr se mnogo. Da ne doživim mnogo. Nije samo će spomne malo kod negovi od ibadet. Znači, to je nešto što možemo da go zememe za naš život. Zamisli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem kako praša ashab od Abdullah ibn Amr. Ja Rasulallah, eju nas habu ilajk. Boži pejgambere, kogo sakaš najpoče od luđetom? Kale Aisha, reče Aisha. Omin ar-rijal, a od maži, kogo sakaš najpoče? Ebuha. Reče njezino tatko. Najpoče sakan Ebu Bekr. Go sakao pejgamber sam. Zašto? Vidiš, Ebu Bekr radijallahu anhu, veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, ma arabtu l-islame, nikomu nego imam ponudeno islamov. A da ne rekao, čekaj će radim islam. Znači, pejgamber sallallahu alejhi ve sellem kad dojde kako pejgamber, sve komu go nudeš islamov. I sve komu koja mu go ponudil islamov, čovjek od rekao, čekaj da razmislam, da se dvoumam, da vidim da li je dobro da primam islam. Međutim, ako ga mu go ponudi pejgamber sallallahu alejhi ve sellem verava islam, na Ebu Bekr ma taraddada. Ebu Bekr ne se pokoleba. Tu kufednaš, go prihvat islamot. I veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, ma min ahadin illa wa lahu yadan illa kafanahu fi dunya. Sve što ni pomognao, nije mu je posvrateno. Međutim,
Ebu Bekr što ni pomogao za ovoj din islam, yukafihu Allahu yawmal qiyamah. Allah će mu vrati, Allah će mu plati, Allah će mu nagradi to na sudnji dan. I zato veli pejgamber sallam ma nafani malu ahadin qattun mithlu ma nafani mal Abu Bakr. Nijedno bogatstvo, nijedan angažman ne mi pomognao toliko ocelio ummet kako što mi pomogna bogatstvo to na Abu Bakr radijallahu anhu. Zato pejgamber sallam koja se razbolja, koga pejgamber sallam osjeti deka će go napušti ovoj dunjaluk, pejgamber sallallahu alejhi ve sellem i reče Aisha mur Abu Bakr li usalli bin nas. Reče o Aisha, naredi mu i kaži mu na Abu Bekr da klanja namaz. To je da bude imam vo džamija. Imam vo džamija. Aisha mu veli, ja Rasulallah, kao Boži pejgamber, ti go znaš, innahu rajulun šadidul buka. Kao Boži pejgamber, ti go znaš, Abu Bekr kakav čovjek. To je koja klanja namaz plaće. Allahu ekber. Zamisli plaće. Da li neko od nas danaska plaće on namaz? Da li osjetim to lezet? Innahu šadidul buka. To je plaće. To ne može da izdržimo namaz da vodi džemat. Murru Abu Bekr li usalli fin nas. Ali pejgamber sallallahu alejhi ve sellem paki. Znači, naredete mu na Abu Bekra da bude imam. I dodeka beše pejgamber sallallahu alejhi ve sellem bolen, Abu Bekr beše imam. Pa zato koga se preseli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem na ahiret i koga se sobra muhađirite i ensarite vo Benu Sajde, vo jedno delo od Medina, kogu da izberat, koji da bude posle pejgambera sallallahu alejhi ve sellem zamenik, koji da bude halifa, koji da bude predvodnik na muslimani, Abu Bakr vaka veli. Inni, ja go poračuvam Omera i Ebu Bojde. A Omer radijallahu anhu veli, o džemate, o muslimani, na kogo mu naredi pejgamber islam da ne vodi vo namaz? Pejgamber komu reče da ne vodi namaz? Ne Abu Bekr. Toga šalija reče, radijahu nebijuna li dunjana, fa kajfe la nudihu li dinina. Ako pejgamber sallallahu alejhi ve sellem bo izbrao Bekr da ne vodi vo namaz, togaš ušte poveće zasluživa da ne vodi i vo verski raboti, i vo administrativni raboti, odnosno da vodi država, i taka izba beše izbran Abu Bekr. Negovata skromnost, negovata blagost, samo što zastana prva hudba so koja se obrati do muslimanite, reče ejuhan nas, inni kad vulitu alejkum, valestu bi hajrikum, o luđe, mene me izbravte da sam vaš halifa, ali ja nesam najdobar od vas. Vidite kakva skromnost, vi mene me izbravte, ama ja nesam najdobri od, među vas ima mnogo podobri od mene, to je skromnost. Fe in istakamtum, fa'inuni, ako pidam na ispraven pad, pomognete me. وَإِنْ إِعْوَجَجْتُ فَقَوِّمُونِ. A ako negdje zgrešam, pomognete mi. Vidite kakov sovet. Vidite kakov odnos. Zamisli koja stane Abu Bekr halifa, nekoj siromašni familiji, po Medina rekla, gotovo će Abu Bekr je halifa, to je više golem čovjek i svega to više nema da ne posjetува. Nema više da ne gi moze našite ovci. Zamisli Abu Bekr im gi mozeše ovci na jetimite, na dovisite, na siromašnite. I Abu Bekr koja slušna deka rekla taka reče, vallahi, ja sam istio te Abu Bekr. I koga bez, običan čovjek i koga sam halifa. Utre denta otidan gi moze. Utre denta Abu Bekr koja beše postavljen halifa trgna na pazar da raboti. Omer go sretno noće, kada odiš? Da ću odam da rabotim, ženijam, familijam, deca, moram da rabotam. Pa Omer mu reče, ne, tebe ti izbrav me da ne vodiš kako halifa. Nije će odredi me od državna kasa plata da ti zemaš plata i da izdržavaš svoja familija. Vrednosti na Abu Bekr se mnogo. Le uvuzinet iman Abu Bekr, ako iman od Abu Bekr se stavi na jedna strana na kantarot i iman od na celiot ummet na Muhammed s.a.v. na drugata strana le rađehat iman Abu Bekr. Iman od Abu Bekr će veće potežno. Zato Abu Bekr, koja će, neko će go pofaleše, će mu dadeše neka pofalba na Abu Bekr vikaše, ja Allah, Allahumma gfir li ma la ja'lamun, waj'alni khayran mimma yadhunnun. O Allah, prosti mi za ona što ti nego zna. Ti me falat, ti me krevata, ti ne znate ja koliko krevujam. Ja koliko sam slab. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. I napravi me podobor od koliko što mislim.
I zato posljedni zborovi mu koji Ebu Bekr radijallahu anhu go napušte ovaj dunjaluk. Znate koji zborovi je? Su koji zborovi go napušte Ebu Bekr ovaj dunjaluk? Allahumma tawaffani musliman. Allahumma tawaffani musliman. Allahumma tawaffani musliman. Walhiqni bis salihin. O Allah dozvoli i napravi i odredi da umram kako musliman i priključi me na sudnji den sa dobročinitelite, sa dobriteljuća. Dovan Ebu Bekr. Zar ima podobar čovjek od Ebu Bekr? Koji beše najsakan kad pegam sa selem. Koja pegam sa selem se razbole, reče, pošto džamija na pegam sa selem, kako što je deneska, site ashabi ima vrati za džamija. I pegam sa selem reče, site vrati da se zatvorat. Samo vrata na Ebu Bekr dostane. Samo Ebu Bekr imaše pravo da vleze kaj pegam sallallahu alaihi wa sallam. I zato reče pegam sa selem, leo kuntu mutakhiden khalila, ako nekog uzemam za najblizu prijatelj, milenik, sakan, će go uzemam Ebu Bekr. Ali mene Allah me zede za njegov miljenik. Zato da go sakam Ebu Bekr, da go sledim Ebu Bekr, to i kako halifa se zadrža oko 2 godine, 3 mjeseci i 10 dana, međutim ostavi mnogo golemi tragi, to je pušti vojska da se oslobodi Persija, da se oslobodi Vizantija, da se proširi dinot do naših krajišta. Zato ako ga se sećavame za njego, da dademe zakljetva, дека и ние ќе се окитиме со својствата како Еbu Bekr. Прво со милост, бидејќи беше милостив. Второ со пожртвуваност, бидејќи целиот имот го даде за овој дин. 6 од оние кои беа му бешерине бил џенне, оние кои беа израдувани со џеннет, Еbu Bekr ги слободи. Ние да прашаме денес каде мусман, наброј 5 души. Наброј 5 души на кои пегамер им го ветил џеннет. Ние не можеме да избориме. Ние знаеме да избориме тим на Барселона или тим на Реал Мадрид или кој. Не 10 и резервни ќе ги изброиме. Да ги изброиш 10-орица, 5 од оние кои ме ветен џеннет додека беа живи на земја, а Еbu Bekr ослободи 6, беше причина да примат ислам. Додека 20 робови кои беа едни од најистакнати, најјаки мусмани, Еbu Bekr потроши 40.000 дирхеми. 40.000 дирхеми потроши да ги ослободи тие робови, да бидат слободни, да можат слободно да практикуваат овој дин. Затоа пожртвованоста, благоста, толеранцијата, иманот на Еbu Bekr се неколку точки кои ние денеска би требало да ги земеме тие точки, тие својства, тие особини, да се наоружаме самите себе си, а истовремено и да ги научиме нашите деца да се гордеат со наши личности, да се гордеат со Еbu Bekr, со Омер, со Осман, а не да се гордеат со некои кои се багабонти, кои се мафијаши, кои се другирјаши. Вие знаете Диего Армандо Марадона или ред други, кои ќе достигнат највисок степен на кариера, што прават? Или стануваат, извинете израз, или педери, или стануваат хомосексуалци, или стануваат веднаш другираши, стануваат хајвани. А нашите генерации на асхаби, тие се примери и за дуњалук и за ахирет. Ја го молим Аллах Джелешану да не проживее на судни ден во друштво со Еbu Bekr радијаллаху анху, бидејќи вистина го сакаме, бидејќи остави многу работи за нас. Иншаллаху таала да направам дова Аллах Джелешану да ме награди сите што сте присутни тука, да го награди целиот умет иншаллаху таала. Иншаллах ова што го правиме Аллах да го стави на кантарот на наши добри дела на судни ден иншаллаху таала. Аллах да не се смилува. Она што сме го погодиле, тоа беше од Аллах, она што го сгрешив, тоа од мене. Аллах да ми прости мене и на вас иншаллаху таала. Аллах да направи кабул се тоа што го правите за целиот дин исламски. Аллах да чините. Вассаламу алейкум. Бисмиллахир рахманир рахим. Бисмиллахир рахманир рахим. والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث